Sa nama je band, prvi band Rockline večeri. Twister. I vi ste odakle? Mi smo iz Zagreba. Iz Zagreba, recite dečki, koju hranu najviše volite? Samo već. I švarke. I švarke? Fino domaće složeno. Samo domaće. Odlično, fantastično. I kako ste se smjestili ovdje, jel ste tu došli s biciklima, da li ste došli, ne znam, pješice? Mopedom. Pješice. Imali su problema s autom, ali smo došli. Recite mi dečki, bio sam u prvom redu ali slušam djevojke već prište. Da li, kako vi reagirate na to i kako se vama to čini? To je zapravo običajna stvar. A šta možeš, namigneš to i tamo, daš koji broj. Aha, znači tome. Znači, a tvoje seksualne navike? Pa, uglavnom, samo podrumom. Samo podrumu. Da li ti imaš nešto dodati, jel znaš njegove seksualne? Sad zanima, jel ovo je pijanje? Ne, ovo je Balea Fuzz deo. Da reklamiramo da je Balea Fuzz deo, odlična stvar, ali da reklamiramo to, da reklamiramo vijeku. Uglavnom, dečki, hvala vam lijepo na ovom nada se ispunjenom intervjuu i budite dobri, uživajte u Rockline festivalu. Hvala dečki. Hvala, što reći? Ne znam, idemo na drugi band, šta znam, ne. Imali smo prve volonterske izvještaje danas. Izvolite, recite kojim vas je povodom ovo dovelo? Samo alkohol i puno alkohola. Znači ništa sutra biciklijade do Šoderice na koga? Niti nogomet i to. Rockline festival promovira zdrav život i... Inače ja sam bio nogometaš, ali ne od toga. To je prije 3 godine umrlo, gotovo. Droge, alkohol. Pa to je u redu. Inače... A to opet na televiziju. Vi mlada djevojka, recite vi nama kakve su vaše seksualne navike? Mlada djevojka, više će objasniti to dobro. Ne, mi smo već rekli. Mi smo rekli svoje. Kaj ste rekli? Objasnili smo. Kaj ste rekli? Objasnili smo mi svoje. Kaj ste rekli? Čućeš na... Oni ne mogu se, njima je neugodno, tako da ajmo mi dalje potračiti još neki novi ljudi. Šta je to? To je mikrofon. Mikrofon! Ne, srgo si mikrofon, ne! Tako se moj zamorac inače ponaša dok mu neko dođe. Da su mi pobjegali negdje, evo ga. Evo. Živjela ova godina, nova godina. Živjela Marija Bistrica. Živjela... Ne. Evo, došli su iz Međimurja. Nesi kalopere, kako se vi osjećate večeras? Da li ste s dobrom otporom došli na Rockline? Da li imate svoj bicikl i svoj loptas za sutrašnju nogometnu utakmicu? Ne. Ne? Zašto niko ne živi? Ne. Zašto niko ne živi zdravo? Ne znam. A Rockline? Za sve rock-liveovce ovo je band Silent iz Rijeke i vi svirate metal. Kakav metal? Svakakav, modern. Ali modern, jel svirate Legure? Da. Reci mi ti, u ovom stanju svijesti, koje je tvoje mišljenje o krijesnicama? Krijesnicama? Jako su lijepe kad je mrak. Prekrasno. Reci ti koja je tebi najdraža boja? Reci ti koja je tebi? Moja plava. Okej, koja je tvoja boja?
Odgovori da se skombiniraju sve ove boje koje bi boje dobio. Odlično, bravo, odlično. Da li vam je sve bilo prema vašim preferencijama benda i ostalih ekspozicija koje vi tražite? Fantastično. Pa da sviramo i tu ispred ovog radijatora, bilo bi nam sve. To će biti tako neugodno. Jel ti imaš inače crveno oči ili su samo ovo leđe? Ja nemam crvene oči. Hvala lijepo, Silent ispod ovoga, Silent, pardon, ispod ovoga stola, nadamo se da ćete završiti na kraju ispod stola. Ćao! Dobro večer, Rafajevci, ja snimaš što se smiš. Nalazimo se sa cuckima iz Rijeke. Recite vi, pasi... Čekaj samo malo, zašto imaš ovaj? Što ti je? Mikrofon. Mikrofon. Lažeš? Ne. Ne. Lažeš? Šta? Ne. Recite meni koja je tebi najdraža životinja? Ne volim baš život. Ti ne voliš životinje? Honey Badger! Honey Badger nam je najlođi život. Pardon. Jel da? Honey Badger je epic, morate ga naći. Morate ga naći, što je najbolja životinja. A kaj je to? Honey Badger je onaj ludi Badger. Honey Badger 60% puta nabije lava kad se... Jel vi idete sutra na biciklijadu možda? Ne, daj pogledaj. Pa tebi bi bilo dobro došlo. Da, ali u moru je. On je tužan čovjek, on razmišlja svojim tijelom. Honey Badger Ne, ozbiljno ti kažem. Da, znam da je Honey Badger otporno otrov kobre. On se s kobrom uđe u klinč i onda ga kobra ugrize i onda on poslije toga... Uglavnom, imali smo povuću poduku iz svijeta životinja. Evo, ovo su bili pasi. Zašto imaš neki? Zato jer to je mikrofon, moram s nečim jebote, kužiš. Nije se otvorio to je. Koga? Daj ga otvori. To je za noge, to je za noge. To sad se bolje čuje, vidi, slušaj. Evo, hvala vam za ovaj kratki. Nadam se... Time defenseless, don't take any chances. Defend the one who got blood on your hands. 10 years ago, full of cash and gold. Yeah, open your eyes. Just how much more you can take of these parts that are your real problems are. We're heading up. We're heading up. We're heading Inače poznat po, on je pojel zadnji put 100 pizza rekordno borio, a ovaj nije jeo 45 dana. Pio. Po tome smo jaki, on je ono šašetno jak. Učiš ti za djecu sa asfalta, nek njihovi koraci budu i tvoji. Hvala što 20 godina. Da, nama je super doći negdje i dobro se misli. Apsolutno. Zašto? Jedno vrijeme si presao totalno slabo svirati. Zašto? Zato što nismo svirali. Pa da, a znam da niste svirali jedno vrijeme. Zato pitaš. Sad sviramo i ono je... Pa da.
od sebe. Dobro večer, Rocknajvci, evo nas na drugoj večeri drugog Rocknight festivala, sa nama je band, odite, gledaj kak su splašni, neću vam ništa, ne ovako odim, da, naravno, pa to je za vas, sa nama je band koji večeras? The Gum. The Gum, evo, band The Gum. Je li ono P zakrenito B ili kao gumb ili je to Forest? A, The Forest Gump. Odlično, recite meni, koja je tvoja najdraža boja? Oh my god, ne znam, to je fakat preteško pitanje ono. Ok, minus. Tvoja najdraža boja? Tvoja najdraža boja? Što je tvoja najdraža boja? Odlično. A čekaj, moja čekaj... Nisi dobila minus, oni su dobili plus. I oni sad dobivaju fricu u grašanku, ne za banci, ne budete dobili ništa, osim onih žutih bonova. Planirate ostati cijelu noć ili pijete ići doma odmah ili... Šator smo raširili. A znači, a vi ste iz Zaboka, ali tako? Zaprešić. A gdje ste iz Zaboka? Blizu Zaboka. A ja sam šao zapravo da je negdje oko Požege, to tako nije? Zaprešić oko Požege. Jel da je? Dobro, vidiš kako tipa hvala vam lijepo, ti se dalje zajebavati. Okej, hvala vam. Može Bog. Hvala Bog. Zelena, ne. Gotovo, ne. Ljubičasta! Ne, hvala, ne sam ono. Idemo dalje. Sa nama je band, koji band? Band Sake iz Pule. Band Sake iz Pule, da li to ima veze sa japanskom rakijom? Naravno. Kao što ti imaš inventivan mikrofon, tako smo i mi snalažili. Jel, ajde, Bolje to nego brlja. opiši mi svoju najdražu kilažu kroz godinu. Kad sam se rodila. Eto, dobro. Idemo dalje. Opiši, ovako, u jednoj rečenici opiši porast cijene vreće krumpira na svjetskom tržištu. U jednoj rečenici. To je tvoja branša, ono, mislim. To je ta rečenica. To je ta rečenica, samo tako. Mogu ja reći. Reci, moći ti reći. Neka raste i nakon svaka fukara ide krumpir. To je odgovor. Kada tebe nešto pitao, imam tu zapisano nekakve. Koji faktor kreme bi trebao biti u svakoj kremi i zašto? Svaka ima svoj faktor, ne? Dobro, ali zašto je taj faktor zapravo jako bitan? Zašto? Zapravo, postoji jedna teorija da kreme za sunčanje su štetne. Apsolutno.
Zašto? Mogu vam objasniti ako zanimljivo. Možeš, naravno, to se traži, da se traži. Belupo, da, nećemo reklamirati. Naime, ako se ti namažeš, ti zapravo sebe štitiš samo od određenog zračenja, je li tako? Jasno. A koje je to znači? Da pocrnite, a ne izgorite. A to je kopratan. Da. Uvijek zrake. Evo, ovo su bili naši rakijaši iz Kud jeste vi? Iz Pule. Iz Pule, evo naši rakijaši Puljani i pozdravit ćemo se s njima, oni neka dalje otiđu cugati, mi idemo dalje svojim poslom i ekipa, uživajte, hvala. Živjeli Bog. Dobro večer, Oklajevci, sa nama je plesna skupina Flamethrower iz Koprivnice. Flamethrower, ovako, znam da vi imate vještu koreografiju i znači svašta radite na bini. Koja je znači vaša specijalnost? Kako, na koji način kod vas baca vatru? Ja bacam sa svojom žutom i lavom vatru. Fantastično. To se ne vidi na bini, ali to je koncert da ja ti znam produckat, ti znaš malo. I onda bude nekakve pirotehnike, onda znam Ferenc jede feferone pa da. Fantastično. Vi? Kerozin, odlično. Mene je uvijek zanimalo, koji je najbolji brand za pranje kose za metalce? Pa to je Ina Maziva. Ina Maziva, fantastično. Dobio sam nedavno informaciju da je Jar jako dobar, isto i za pranje suđa, ali i za pranje kose. To sam ja nedavno čuo, bilo je nedavno na portalima nekakvim okolo, jel, pisali su novine. Žena HR, da. Prijateljice, moja zdrava krava postoji, zdrava krava HR. Smokvin list. .xx. Avon, naravno. Avon? Mama sponzorira. Fantastično. Odgovorite mi na jedno pitanje. Opišite mi muziku sa 3 poljska cvijeta. Mak. Dobro, još 2. Aha, ja svako. Znači onda plavi različak. Odlično. I runolist. Odlično, a ti mi opiši muziku sa 3 ruska cvijeta. Kakva cvijeta? Znači on napisao sa poljskim cvjetovima, ti opiši sa ruskim cvjetovima. Ruskim? Tako je. Kako su to ruski cvjetovi? Metalci ne znaju ruske cvjetove, očito nemaju dobre korijene. Znam rusku cugu, ono... Evo može, ja moram, 3 ruske cvjetove. Vodka, rakija i ne znam kaj još treća ruska. Destilat od krumpira. Destilat od pive, destilirana piva, evo. To Rusi radi. Dečki, hvala vam lijepo na ovom nadasve ispunjujućem i opširnom intervjuu. Mi idemo dalje zajebavati ostale bendove koji nam dođu pod ruku. Vidimo se. Hvala i vam. Dobro večer, večeras smo na Rock Live-u sa tamburaškim sastavom Suho Grlo Nos. Suho Grlo Nos, recite mi, gdje ste točno išli na specijalizaciju? Znači, na specijalizaciju za otorinolarin pankeriju. Išli smo u Specku. U Specku? Svaki dan kod Specka? Odlično, bravo. Jeste svi zajedno išli ili ono... Ne, Bruno je preskočio razred, a mi smo... On je napravno, vi ste pali. Kaskamo za njim čitav život. Opiši mi muziku sa 3 poljska cvijeta. Opiši muziku sa 3 poljska cvijeta. Ne poljska kao Poljska. Koja fora je? To je taj parkinski album. Ne, čekaj, ono dogovara se. Suha trava.
I mokra trava. Fantastično, a sad imam pitanje za tebe, ti meni opiši muziku sa 3 francuska cvijeta. Sa 3 francuska cvijeta. To su fakat najluđa pitanja ikad je... Ljubičica. Odlično, fantastično, bravo. Romantika, totalno. Oleandar. I svježe ruže. Ko nosi hlače u bendu? Znamo da Bruno Tange nosi, a hlače, mali. Ok, imam još jedno pitanje za tebe. Da li si ikad, to jest nebitno da li si ikad i kako li si, opiši mi kolonoskopiju u 3 rečenice. Ili 2 rečenice. Kolonoskopiju. Žica u grlo i onda ode... Ne, to je gatroskopija, evo, kolonoskopiju. Oni su ipak za suho grlo i nos. Tako da, u redu je. Dečki, hvala vam na ovom nadasve opštenom intervjuu. Uživajte dalje, čao. Schmegreš, Paddy and the Reds, yes. Hello, Paddy and the Reds. Did you have a nice microphone? Yeah, I have a nice microphone. How much things did they pay for the microphone? Maybe this How is much? €1,000. Yeah. Along the trail, he's still all alone. I used to sing in the studio in this band. Yeah, a lot of people. I used to sing it when I was very, Actually, this kind of microphone is our support. my mother But don't be fooled. This actually is a deodorant spray for feet. So don't let anyone. Yeah, it's for feet. You know. be fit. Full straight bike. So don't let anyone sell you this as a microphone. This is not actually a microphone. This is just a deodorant. So. Really? Yeah. How much sandwiches did your mothers put in your bags before you went to the trip? What? How many sandwiches did you get? Yeah. No, nothing. I think. Sandwiches? No, only drinks, you know. Only drinks? No, beer, yeah, whiskey. Okay. And palinka, you know? Palinka. Yeah, I know palinka. Yeah. Hungarian stuff. I want you to say to me something, the most offensive thing you can ever come up with in Hungarian. Yep. To say to me. I don't want to know what is it, but you have to say like you mean the most beautiful thing you want to say to me. Most beautiful. To you? Yeah. It has to be very. It has to be very offensive in Hungarian. Megnyalám a segmunkat. I want to lick your ass. Yeah. No, I don't want to know what it is. He doesn't want to know it. No, you. Your turn. I'm thinking of that. Körbenyalogat hatád a bakkomat. Yeah. Thank you. Yeah. Now you. I really hope that. My turn. Yeah, that's your turn. Oh, really? What should I do? Just do the same like they did, or whatever feel you should do. Onda szerintem ez az iszonyat ronda szemüveget, tényleg. Thank you very much. These were Paddy and the Reds. Thank you, Paddy and the Reds. Thank you, Craig. Enjoy the rest of the evening, and thank you for this lovely interview. Bye, guys. Cheers, mate. Cheers. Don't be scared until it's gone. If the rain comes back, it washes away. Opet kažem, dobro večer Rock Live-ovcima. Večeras smo sa zadnjim bendom Rock Live, drugog Rock Live festivala, druge večeri sa bendom Posla Tripper iz Požege! Požega! Reci mi Poslanari ko vam... Ko su ti? Ko su ti da ih je pravi? Ali koji? A jedni iz Zenice, ove ti neću znati, tako da ono... Znači to su ono, striktno za zvijezda. Nek to ostane naša mala tajna, da. Politika ima govno u nosu i kada padneš tražiš odgovorne ko su.
zanimalo, kod vas ima triper? Dobro pitanje. Jel da? I misteri koji dalje ide unutar benda. Znači to je ono, jedna stvar u bendu koja se nikad ne kaže. Mi smo još imali odnos jedni s drugima na frontu. Reci meni, navedi mi 5 načina na kojih možeš iskoristiti čačkalicu. Ja, ti, on, ona, ono, mi. Fascinantno. 3 poljska cvijeta, opiši mi kako ti vidiš muziku. Tratinčica, Zimbabwe i... Ne. Bougainvillea. Fantastično, ti mi opiši muziku u 3 njemačka cvijeta. Du kannst mich am Arsch lecken, ja? Bravo. Dečki, hvala vam lijepo na ovom najizdašno nekakvom intervjuu. Najbolje kratak i vrlo neugodan intervju, ali tako. Ovo su bili Posrana Triper. Mašite kameri. A vide njega, Balotelli, Time je završila druga večera drugog Rock Live festivala u Koprivnici. Ekipa, dođite nam i sljedeće godine u puno većem broju. Ćao. Možda mu triba kava, a mi smo korak naprijed. I svakog dana tonemo do dna, a mi smo korak naprijed. I svakog dana tonemo do dna, mi smo korak naprijed. Na čvrsto to, a ne na koru od banane. Da ne širi se takav smrad, iste crne jame u kojoj leže skrivene te prozirne reklame. Pa dobra večer opet, gospođo i dame, već opet lato kupim da će biti na sve strane. Jučer smo bili na rubu ponora, danas smo korak naprijed. Jučer smo bili